Kasedium a regenta ne ouienket ger brezhounek. E ouienket ger brezhounek. C'est unir a peptra e brezhounek. C'est ur farcité oa vichou e penkenta, peogwir euliet do doa e pad en ur hanteur, ne goude. Ah non, rantakoun, da goude on o en eskem ganto e galek. Voilà. Nous comprenons un salaire et un inspecteur. Hein? Voilà, un inspecteur, ouais. Voilà. A gintin e gomprenen ket. Setu da goude o doa klasket behat daou, unan hag a oa ini a c'hountre, hag a liesmad ouien eme galek, hag gantan e vezel laket unan brezhouneger. Voilà, setu unan deus a regenta an eus bet, megadin e anno a kervela, pa oa deuet a velet ar skol ama ar parkou, la varet un doa deom ben a fin an em zibrouil a re ur mad, dont a re ur a ben d'ober ur sapre labour skipail, pez ne deom ket a ben ni d'ober eskolu publik. Ah, pon o klevet an draze. Va, d'un doa gret deom. Ben a fin, on a choujet, ne dom ket kerfal hag ar kerfalse. A drevraz e tremenema d'an traoù. Inti a zijoloe, ni a zisplegeie ar mont en dro, a drevraz an traoù a dremenemad. Setu. Bon, en al ur poltredal em eus gav dit, non? Kev ar l'air. Ouais. Alors, peogwir e veze savet an draze zo melargez. Melargez er skol, hag e dombe do vel a denillet ti d'ar poense e yo un ti krampouez le ver e les navan. Setu e dombe do vel a denillet an ti krampouez. Klaskara e mon aliez ermez ar mu a posup evit eskem e brezhounek gant an dud. Madeo, an al zo war l'air? Non. Alors, da goude. Da goude neuze, ben a fin,